Sasa rero ndashaka ibitekerezo byawe wowe urebye kano kavidewo, tugiye kuvuga ku mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda bamwita Frank Spitler, ni Umudage, amaze gutoza ino kipe y'igihugu imikino igera kuri 4, yatsinze imikino 2 ndetse kandi anganya imikino 2. Muri ino mikino 4 yose nta gitego na kimwe arinjizwa. Urumva ko mu izamu ry'u Rwanda bihagaze neza kuba nta gitego kirajyamo. None we mbwira uyu mutoza ko tugiye gukina indi mikino 2 muri uku kwezi kwa gatandatu, aho tuzahura n'igihugu cya Lesotho ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu ndetse n'itariki ya 11 z'uku kwezi n'undi kwa gatandatu uyu mwaka tuzakina n'igihugu cya Benin, aho match izabera muri South Africa. Iya Lesotho izabera muri Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Wowe wamuha amanota angahe?